Udruženje pčelara Rapiza iz Zenica ove godine obilježava svoj jubilej 30 godina postojanja. Organizovali smo pčelarsku školu po tradiciji. Ove godine smo izuzetno zadovoljni jer imamo 22 kandidata, od njih je 19 staro do 30 godina. Prvi put nam se dogodilo da nam dosta mladih ljudi dođe i da se posveti pčelarstvu. Imamo i 3 dame. Prošle godine smo u školi imali 12 posjetilaca i 2 dame. Postanu pčelari, učlane se udruženje, plate članarinu. Ranijih godina smo mi naplaćivali učešće u školi. Ovih godina poslije rata to ne radimo, pogotovo ne bi to napravili ove godine jer nam je stalo da omasovimo udruženje, a posebno nas raduje što smo ga omasovili sa dobrim brojem mladih ljudi. To je super. Jer se pčelari obično, pčelarska se kaže, zamisli se starac. Međutim, rijetko je vidjeti mlade ljude da se bave pčelarstvom. Tako da smo mi ove godine stvarno izuzetno zadovoljni. Spomenuo si Vladu prije 30 godina kad je počinjalo udruženje pčelara da funkcioniše u Zenici. Ja znam da je bio problem skupiti 30 potpisa. Dakle, nije bilo 30 pčelara. Ove godine, koliko ja znam, ima i u 2 udruženja pčelara. Jedno u Nemilo i jedno u Zenici, je li tako? Koliko članova ima Zeničko? Zeničko udruženje sada ima blizu 90 članova. Da. Inače, nekada smo imali i do 200 članova. Naše udruženje se osulo. U prošloj deceniji se permanentno osipalo tako da je odlazili su pčelari iz nekih svojih razloga u druga udruženja. Ja o tome sada neću da pričam, jer smo pričali dosta zadnje 2-3 godine. Ja imam informaciju da je bilo dosta entuzijasta te davne 84. godine i da oni nisu imali problema da sakupe tada 10 potpisa po tadašnjem zakonu. 30 je bilo valjda kasnije i znam neposredno poslije rata ovdje. Sad je recimo 3 člana mogu da osnovu udruženje, tako je po zakonu o udruženjima građana. Ovo da se vratim na ovu školu. Po tom programu sa 16 tema mi otprilike upoznamo nove pčelare sa svim osnovama o pčelarstvu, sa anatomijom i fiziologijom pčela, sa elementarnim stvarima koji su sasvim dovoljni u startu da pčelar može dalje da nastavi da radi. Završetak škole se obično obavlja praktičnom obukom na nekom na pčelinjaku nekih od naših poznatijih iskusnih pčelara i kada se završi ta obuka dobije se uvjerenje jer je u pčelarstvu praksa da udruženje koje organizuje obrazovanje ima pravo da izda i određeni certifikat da je građanin osposobljen da se bavi pčelarstvom. Ranije je bilo pčelar koji nije imao certifikat o obuci, nije mogao da sudjeluje u rešavanju pčelarskih problema, naročito u naplati šteta, ako je država ili neko obavezan da namiri štetu. To prema pčelaru koji nije prošao neki oblik obrazovanja u udruženju nije imao pravo na te bonitete. Kako mogu novi zainteresovani ljudi da prođu kurs pčelarstva? Oni se mogu uvijek učlaniti u udruženje. Mi imamo udruženje koje je od svog osnivanja, zapravo kad je dobilo stalne prostorije u zgradi zvanoj Lamela, to davno još prije rata, onda je udruženje donijelo odluku da se jednom sedmično okuplja. Vremenom je to okupljanje pretvoreno u stalni okrugli sto na kome se vrše predavanja, vrše promocije knjiga, časopisa, razmenjuju iskustva, saznanja iz teorije i prakse pčelarske i konkretne i uopšte.
i odvija se jedno permanentno druženje, dakle, djeluje permanentna škola obrazovanja pčelara. A Vlado, sadašnje prostorije i vrijeme kad se okupljate, gdje su? Sada je, ranije to bilo srijedom, a sada smo dobili od opštine prostorije, bivše prostorije službe mjesnih zajednica kod Lovačkog doma. I okupljamo se svake srijede. Tu je smješten Kantonalni savez udruženja pčelara i udruženje pčelara Apize Zenica. Te prostorije mi koristimo srijedom, inače ih koristimo kad nam god zatrebaju. To nam je opština dala bez naknade, samo što imamo troškove održavanja, grijanja i to je normalno da nismo svi. Imate li kakve planove sad u radu? Pa imamo nekoliko programa, ponudili smo ih odgovarajućim službama opštine i kantona. Pokušavamo da se kandidujemo sa projektima i programima, posebno u obrazovanju mladih pčelara, saradnji sa školama. Imamo ovaj projekat, takozvani okrugli sto, koji je vezan za rad okruglog stola i ovog svakodnevnog rada i aktivnosti udruženja. Pripremamo sada jedan projekat o povećanju površina zasadama medonosnog bilja. Pokušat ćemo da napravimo program u dogovoru sa organima, šumarskim organima i drugim, da pokušamo da dođemo do sponzora i donacija, da uradimo nešto na zasađivanju medonosnog bilja na području opštine Zenica.